pam para pam 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 para pam para pam para da da piu 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 Tun tum chu Bollywood Vairampur lam hoi ve thung hang o vai film mizo chonga le lin vel te hi tun ma deuh khan ke en na sa ve thina a mu nam katia ka hona piari he ti te dilka risita te kuch te raja hindustani ti vel ho te khamo in en ve thinim nang ni ma se anjai zela bolthak tv a kan en thin sia du duina skip thei si lawa anjai zo hun kha nga hlelom theini o kan thu puya lu tang tlak le du amain Bollywood film star haute an love life Hmangaihna Zinkawng lam Chanchin en le zwai hlomang o ama saberatan Ranbir Kapoor le Deepika Padukone te hi sanghi pariata bachna e hasino film an chandun lai atangin an lawin I mai ta chana Deepika hi Ranbir laka alwang liam ve hle ni mel SRK ti tetu Ranbir Kapoor minglam toy chu angho nga chuttir hialani nima sela hunte local zelin an inzuya changa kum an liam meu chuan Ranbir le actress dang an in him nai ti thuvel soineu no aron omtana ti chuan sangni pakwa lo ni a Deepika chuan Ranbir Kapoorin mei chedang ne na akop lai ngei mai chu aman thu an soya anu a ama Ranbir ngei mai chuan chu thuleng vel chu adik ti nem ngetin aril ru la puitlin lo em wang le experience anei lo vel chuan lamin Deepika arin omlo san thu aron soi chuaka an in then na hian Deepika chu na takin ang honga depression te nei pha in ariruna te ati dam mek lain Ranbir Kapoor chu Katrina Kaif nen anin hnim nai hle ti thu soya omle a Ranbir le Katrina te chu an omdun lai voi tam tak muan ni a an in karpo an lak serious mel viawa public taka pon chwa ero an nei lo thung ma se sang hi som pathum aron ni a Ibiza beach kamlama Ranbir le Katrina te omdun lai thalak pakhat chu likautin a viral ngala an in karpo atak nge ani ti chu thalak chuan ron nem ngetin anu rei lo te a bandra a inan lua du na nupui pasala in nei to ang main ti chuan hunte lo kalin mi paler chuan an leran sim theilo an ti kha an soidanin Ranbir chuan muang changin Katrina chu a hlattial tiala atopa chuan Katrina po Ranbir chuan a kalsan le ta ni hepa hi chu aler ve em bokani Bollywood ultimate playboy ti hiala soichin ani a tuna Alia Bhatt nen anin neya mase interview anei na pakhata nupui ka nei vete ani chuan Anushka Sharma ani ang alati shram milelo wak heiba ka hian meichedang Nargis Fakhri Angela Johnson tenen a inzon zona soidun an ni boka sanghi som pasaria Ranbir Kapoor le Alia Bhatt te chuan film Brahmastra an changdun chana heta chang hian an in hnim nai chana sanghi som pariat aloni meu chuan an in ngai zon thu chu an puang zarta ani kumli an in zuya April ni sompali sanghi somni pania tiam tlate an ti dun ta ani adot leya Bollywood Big B Amitabh Bachchan 70s tir lam kha Amitabh Bachchan nupui Jaya Bahaduri lartan tir lai velania ma se sangkhat zakwa somsari pathuma lemchan lama ming a cher chho chan lai mekin Jaya chuan lemchan lam chu cholsanin Amitabh Bachchan nen anin neya kum enge mo chen chu him takin an khosaduna ma se kum sangkhat zakwa somsari paruk aron ni meu chuan do ajane film an sut lai velin Amitabh chu rekha nen an lawin hnim naya Amitabh chu nupui pom lai nei reng chung si chuan pakhata lungoi zo lovin mishing nep bertezia angin rekha nen chuan arukin anin ngai zong ta ani hun alo kal zela thimathil ti chu thupreng theini heklo rekha nena anin kar chu mi te chuan an lo mu mai seng to bik lo an panhi in kar chu mi te soi sep aron nia party na vela te chuan rekha chuan hindu meichhia pasal nei to te na an ti thin sindur a chala ta tin mangal sutra or chungin a in lana chu chuan media le fans teril ru chok buain rekha le Amitabh te chu anin nei ta ni te an rin pha hiala then khatin Amitabh chuan anupui Jaya chu kalsanin rekha kyanga omro se an lo ti ve boka ava in dei lo tak Amitabh ji chu nima sela mi pasal pomlai ngai zon chu atopa an nupui te bok an thlang le zok nge thin ti ani kha Amitabh Bachchan po in atopa chuan rilru siam felin rekha kalsanin anupui Jaya tang a bel le ta ni an in kara top nu chuan rekha chuan atwar tu zo ka in chalin aphu tok ang Hmangaihna Amitabh Bachchan lakatanga adon ngai lo thu te asoi chuaka ani re ang chu mi pa ngai zon te chuan anuna ama saber eng tin nge ni thei
thi rengang a second na ini reng don tho ipu ang hmangaihna mi pasal pomlai ne na tanga don lo la in rin te chu rekha po I hai hop luani e a pathum na tan Saif Ali Khan hepa hi a film channa ken to chan Priti Zinta la rai nge pasal pathum anei hlo cham thak nuwa Amrita Singh chuan Saif Ali Khan na tonga an in ton masak ber na chu kumsang khat zakwa somkwa pakhata magazine photoshoot an nei tumin ani a heti hun lai hian Saif hi kumsom ni mi chau lani in Amrita ero kumsom thum pathum ni to in an in kara hian kumsom pathum lai ka ni babre an pani chuan a hun lai na chuan an in du huamin thilti tu an hmang hle a anin karpo an man mo hle tharei lo te hnu kum sang kha zakwa somkwa pakhat October tha anin nei zui ngala ma se anin nei na borak chu a tharei lo hle lang thein anin kar chu a khichana an soidan chuan Saif hi Amrita laka swalin a in la sang hle an ti a Amrita eroin beidong tak chungin anin nei na chu chan him sham ala tum ve thunga an pani hian fa Sara le Ibrahim te an nei dunani kumaliam zela eng angpon Amrita chuan a chungkwa ke darlo nan thei top chhuama se apakhat zokin a chan puisi lo chuan atumna ten om zia nei theilo nupui pasal in kara emo in ngai zo in kara po 50-50 ve pe ka in buk to nangai pakhatin 50 apek laya pakhat zokin 49 na lo pek dai chuan mangaihna khong khobai ani mai adik thei ngai lo chuwang chuan I energy pek angjat I kop pui khan apek ve lo che chuan ato ke lumam tila thennal na ro energy ka ti hian mangaihna ina akentel in ngai sakna do theina in shet thiamna in du sakna te ahwam tel vek o ti chuan Amrita le Saif te in kar mangaihna khong khobai po anre ro le thinlung in kar azau tel tela kumsang ni palia anin chen fel tange ani adot le a choi theilo mel thasoi fia na an man thin Aishwarya Rai Salman Khan nen anin chen huwa Aishwarya chuan khun ho gayana film chang turin contract asaina chu film an channa chuan Vivek Oberoi nen anin tonga an pani chuan in kom chovin an in thin lai dun chana an nu rei lo te a in ngai zongin ma se anin kar thom om chu Aishwarya bial pahlui Rambo of India an ti mai Salman Khan chuan alo pai dai thei thak lo abial nu hlui bial pathar chu thikin ai shi chu aron in tita tu thar le vela an soidan phei chuan Salman Khan chuan Vivek Oberoi chu voisomli pakhat ai tam ko la vovin jongmel ka bial nu hi lo bial nu veringot to sung cha an naya po ron om to su warning or else I will beat your ass ti velang chi khan mo Vivek Oberoi chu atibwai ni in an soyani Salman Khan vona te chu Vivek chuan an ne tangang ni turani press conference te kovin Salman Khan che dan chu mi puima apuan zar sakta piap mai ani Vivek Oberoi chu zum le siam kara po ai si tang la bel zelin nima sela mekche fing le melcha Aishwarya eroin Vivek mi zia chu shechiang chho zelin aril ru ala puitling lo mai ti in Vivek chu in ngan tlak tun din huna chuan ala ni lo ti sha in ai si chu Vivek laka a in la sang chana ti chuan anin kar po top chhun zomin anin chen nu a Vivek Oberoi Bollywood Zinkawng po a cheve ngalani pangana ta Priyanka Chopra Jonas Akshay Kumar nen kumsang hi tirlam vela anin ngai zong chana film enge mozata an thok duna Andas Mujhse Shaadi Karogi le I Trust film ate an chang duna PC le Akshay te arukin anin ngai zong ti in soisep sep aron oma heti lai hian Akshay Kumar hi Twinkle Khana nen anin nei to ani chu thuleng vel chuan Twinkle Khana beng athenga apasal le Priyanka te inkar at soidan le anin hnim hnai lutuk chu angai dana ni talova chen khat soidana pheichuan Twinkle Khana chuan Priyanka Chopra va ben hoi sok tumin an film chan na hmuna akal chil an ti ani ma se PC chu mini kher chuan seta alo om lo hlova miswal van nei ti chuan Barsat movie chang turin Akshay chuan contract sign atuma ma se achang tunu tur chu PCE ani don ti Twinklein ashiat chuan apasal Akshay chu chanti raphal lova chu wang chuan Akshay rol tur chu Bobby Deol in achangta ani kumsang hi panga a wak The Race Against Time movie a Akshay Kumar le Priyanka Chopra te chu an chang dun le ta thova ma se he film an chan zo nu atang hian Akshay chu PC nen an thok dun le to ngai lawani adot le a King of Bollywood Shah Rukh Khan kumsang hi paruka don film an chan atangin SRK le Priyanka Chopra te hmangaihna Zinkawng chu a in chana atira chuan film chang dun satya ve mai angin anin ena ma se don chu an chan atangin anin kar chu athuk chho twal twala an panhi
chu mi te soi sep sep an kai chana zanlaya te arukin inkom thlanga thei hai buk hnuaya khan o ti in an in mushina secret nika islam ho in nei dan mitam takshat pui kher lova aruka in nei na a in nei te pani chau emo a shat pui tu te pani khat vel ma a in nei na ti na o chu tiang te chu SRK le PC te chuan an nei ti fence le media lam te chuan an lo mu thiam ve thuaya chuta chia chuan SRK nupui gauri khan aron pen lutta dumtana gauri chuan Karan Johar puina mangin Priyanka Chopra chu film industry atangin an boycott ta a ti chuan gauri chuan a pasal saruk chu vauna to ber ultimatum chu pe in Priyanka Chopra nge ichhung kwa ti in du thantur ama a chhop saka hetiang mi pomlai khera ngai zong thin te hian an nupui te aya an meite an thanjok cheu hi inin ring emonile na hi ho kar sakta hetiang mi paho hian mo an nupui pomlai thak na tur e matan chuan an meite hi an du ngai lo tlang pui shet tur poimo mi le lau mi ril rum het lau ton nu na piang mangai ber theizel mishing quality very low class of the underworld purana ang mishing hian anupui aya amai alo thangta ani po in klong don chuang lau khatiang ang love story khan mal somna a chomtel velo anupui kumtam tak alo nei to laka po tiang ati thei chuan nanga kara minu lwa lan tu chunga khan ati thei lo bik iringem ni I high hope mai ni e nang po sim mak tur savathok lai per thak tur dangan tam lutuk you are worth more than that anti hamo shet ve kartur ti chuanin SRK chuan arilu siam felin achung pa te jok chu a thlangta a Priyanka Chopra chu minu pa inkar ti chetu home record tia soini in Bollywood lama a eizon na point atwar pha hle a ma se Shahrukh Khan ero chu an ming chiat na chumdum phechwai choi chuan a eizon na lama ngong engma nei velovin Bollywood industry a tun thlengin alavok lal le na ni claim kan soibel zoi o hemi chungchanga hian mi pa ngai zon chu swala ni mai ma se nga tinge ami pa anupui phat san tu aya amei abu mate jok hi nga tinge kandem dai zel nupui nei lai an ni ti shereng chunga lakop she lo ho kha chu ka soitel lo o ka soitum bera chu ming chiat na chungchanga mi pa an en kana amei chiate an dem daya mei chemol phona chu dam chung dei te india ka soitop mayang adu chuan min horu hetiang ngai dan man lai ril rute lu tuk te ho siam chwa hi ka ngai dan ani velo ka khovel thlir dan ani velo tiang kha mishing cheu anginin enila pathianin mi pa ale mei chia amin siam pathianin adu taka asyamte gender pani kan ni mipa le meichia kan hlutna a in chen vek ma se mipa chu pathianin chak jok le meichi om nem jok te kop pui tur veng him tu turin chanvo ape a meichelu chu mipa ani ti wang khan ihlubikin isang fal tariaw lamani lo pathianin meichia le mipa chanvo duties kan ti tur a shan ve ve min pe chuta chuan mipa chu a chak jok thashringa jok an ni bangin meichelu an ni ti na ani mai chutia mipa ini wanga idin hun kha asang fal bik ti na lamani lo chuwang chuan hetiang ang kheisa hian shereng chunga tiswal nge shelova bum ani jok ti chian masak phot hnuwa chau adem tur jok chu dem mai tur hetiang ang case kher ni lo case dang shimshima po kan ngai dan tlang pui apo nga taka mei chemwal phona in dam chunga dai ti le ri ngot shiat sakin soi chwa sakreng lo ula in theng hil ti na ni mai lo all sam tu easy peasy lemon squeezy easy peasy lemon squeezy tiang vel khani mishing cheu ang hianin enang u ti ka soitum na lama kha katlak le do to kan thupui Vairampur lama le tong adot letan biang summoi Priti Zinta kumsang ni panga vel khan Priti Zinta le neswadia te inkar chu anghet thahle a an inkar chu an lathu tak em boka an in ngai zong satlia mai ni lovin King XI Punjab tenen IPL partners an ni hova ma se hun rei lo te nuwa khwanu sam sui chel ni tanana na chu an inkar po a shisel lo jana sa phawin tok zik an tiang khamom an soidan chuan nes chu Priti laka aswal hle a ma se Priti chuan twar zelin an inkar chu alakal pui chhunjom zela kumsang ni pakwa party an kalna pakhata chu muna omzong te mit hua nes chuan Priti chu abeng tia soini a chu thil thlen atang chuan Priti Zinta do theina po in atlin tabik lova ati tur dik tak
tia pen chhuakin kumli chunga nesh ne na anin zom na te chu chuchatin nesh laka chuan complain na thelut ngal bokani hemi changa shat tur poimo deuh mai chu meichhia a hmangai wang che a do thei tak a limit pel rat thlenga inor lui ni chuan I chan tur chu hei hi ani mai meichheri rulet to chu ti ngaina om to lo a to ke luma la fi stop ani tap mai eng ang pon in chhir mala I ko e to ngorang ti chuan an in chen hnuwa po IPL team vela changa an tho dun alangai si a na chung changa meetings poimo vela anin hmu chang thlengin nes chuan pretty laka aswa swal tu khumpon chu la chwa chhun zom zelin atopa topa pretty chuan kumsang ni sompali a nes wadia laka chuan thuboi thelut le in rorel na hmuna po nes chuan thudik lo hlirin pretty chu alapu le zela heiwang hian an in car case po rei tak che ni pha atopa dik na chu chak zokin pretty zinta chu nes wadia ne na an in car boy case a ne na achangta ani pretty zinta chuan ahun thim tak huaisen takapal tlangin kumsang ni somparuk khan kumsomli pakhat mi ni in ama hmangai tu dik tak jean good enough nen tiam tlate antita ani pretty tan pon apasal hi chu a hai theilo shim aminga tang ringot pon good enough a jean vanler thatoka kha ani miawa ole kha zong kha tun chumatana Bollywood love story kan ngai thak theite chuan ni a angai na min tm adang in la ngai thak du chuan lo seiru o kan Indian milar ho po hi karin ain an lo thak ve hlar hlom khup mai he khovel hi zong abol thak ni hi thavele mang clear tu du takte comment section lama in ngai dan te lo soi veru o shat dik lo pal kalo nei ni chuan min lo she thiam don ya in va in hun man nuam vek ule